Ndagushuhuje kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza ndetse no kubona ibyiza byose wifuza. Nitwa Bernard Nshimyumukiza. MONUSCO yatangaje ko M23 imaze iminsi igaragaza imbaraga nk'iz'igisirikare gikomeye, ndetse yanavuze ko ifite ibikoresho by'urugamba biruta ibya MONUSCO ndetse n'ibya FARDC. Iki kikaba ari igisirikare nyine cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko kandi M23 ifite imbaraga z'igisirikare n'ibikoresho bihambaye. Hagati aho, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kotsa igitutu MONUSCO ngo ivuge ko ihanganye n'u Rwanda, aho kuvuga ko ihanganye n'umutwe wa M23, ndetse hakibazwa niba u Rwanda rwaba ruri inyuma y'ibyihebe birwanya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byagarutsweho. Wowe niba utari wakora subscribe uyikore, ukoresha ikindi utere comment nyine ku biganiro n'amakuru tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Umuyobozi rero w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO, uyu ni Ibintu yatangaje ko umutwe witwaje intwaro wa M23 umaze iminsi ugaragaza imbaraga nyinshi nk'iz'igisirikare cyubakitse kandi gifite imbaraga zihambaye. Bintu yabimenyesheje abagize akanama ka ONU gashinzwe umutekano kuri uyu wa 29 Kamena 2022, baganiraga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati: mu mirwano ya vuba cyane M23 yitwaye cyane na cyane nk'igisirikare gisanzwe aho kuba umutwe witwaje intwaro. M23 ifite imbaraga z'igisirikare n'ibikoresho bihambaye. Muri ibi bikoresho yavuze intwaro za rutura ndetse zirasakure ndetse n'amashinigani ndetse n'ibindi byahanura indege. Ati M23 yongereye ubushobozi bugezweho ndetse n'ibikoresho cyane nk'imbunda cyangwa se ibikoresho bya gisirikare birasakure mu ntera ndende, mashinigani ndetse n'uburyo bwo kurasa indege. Usibye iyi ntumwa rero y'umuryango w'abibumbye, ibi kandi byashimangiwe n'intumwa ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ako kanama. Yo yavuze ko muri iyi minsi M23 iri kurusha imbaraga ingabo za leta hamwe n'iza MONUSCO. Ati M23 yagarutse nyuma y'imyaka 8, ifite ibikoresho by'urugamba biruta ibya MONUSCO ndetse n'ibya FARDC. Iki nk'uko nabikubwiye nyine kikaba ari igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho MONUSCO akaba ari abasirikare b'umuryango w'abibumbye boherejwe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugarura amahoro no kuyabungabungaho nyine cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ari naho hari imitwe myinshi yitwaje intwaro cyangwa se ari inyeshyamba nyinshi zitwaje intwaro, zimwe zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izindi zikarwanya u Rwanda, ndetse hari n'izindi zirwanya Repubulika igihugu cya Uganda. Hari n'undi mutwe urwanya nyine igihugu cy'u Burundi. Nk'igihugu cy'u Burundi gifite umutwe ukirwanya witwa urunana. Uyu nguyu ukaba ubarizwa nyine muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'u Rwanda gifite umutwe ukirwanya, ni umutwe w'iterabwoba wa FDLR uri kubarizwa mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho Uganda yo ikaba ifite umutwe uyirwanya witwa ADF, ukaba nyine nawo ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bintu rero yavuze ko mu gihe mu bitero M23 igaba ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iza MONUSCO yakomeza kugaragaza imbaraga nyinshi zirenze iz'umutwe witwaje intwaro usanzwe, byasaba ko cyangwa se byazaba ngombwa ko izi ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro zongererwa ubushobozi maze zigabasha guhangana no guhashya umutwe witwaje intwaro, ari wo mutwe wa M23. Nubwo bivugwa ko u Rwanda ari rwo rushyigikira umutwe witwaje intwaro wa M23, gusa u Rwanda rwagiye rubihakana inshuro nyinshi.
Hagati aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kotsa igitutu MONUSCO ngo ivuge ko ihanganye n'u Rwanda aho kuvuga ko ihanganye n'umutwe wa M23. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yokeje igitutu MONUSCO yisaba kuvuga ko ingabo zayo zihanganye mu ntambara n'iz'u Rwanda aho kuba inyeshyamba za M23. MONUSCO rero ni ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa gatatu rero Bintu ukuriye buriya butumwa yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko ingufu z'intwari nyeshyamba za M23 zifite mu mirwano zihanganyemo na FARDC zigira nk'igisirikare gisanzwe kuruta iz'umutwe w'inyeshyamba. Yavuze ko mu mirwano ya M23 yitwara neza cyane nk'ingabo nyine z'umwuga kuruta umutwe witwaje intwaro. Ati M23 imaze kugira ingufu n'ibikoresho bigezweho cyane mu bijyanye n'imbunda zirasa kure ndetse n'izirasa indege mu kirere. Bintu yavuze ko intambara M23 ihanganyemo na FARDC, iki kikaba ari igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imaze guhitana nibura abasivile 23 barimo abana 6, abantu barenga 1,700, 170 mu mbabarire bakuwe mu byabo. Uyu rero yagaragaje ko imbaraga z'uyu mutwe zigira ingaruka ku kubungabunga amahoro bafite mu nshingano nka MONUSCO. Ni amagambo atakiriwe neza n'abanyekongo kugeza no kuri guverinoma y'iki gihugu. Umuvugizi w'iyi guverinoma Patrick Moya yabinyujije kuri Twitter ye yashinje MONUSCO guhisha ko u Rwanda ari rwo rwateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwisunze nyine M23. Ati ku bw'abana bapfuye, abasirikare ba Loni bishwe, abaturage bavuye mu byabo, imvugo ya diplomasi ntabwo igihagije. Kuvuga ko ari igisirikare cy'u Rwanda gikorera inyuma y'ibyihebe bya M23 bizagaragaza nko mu bihe byashize nyine intangiriro y'iherezo ry'ibi bitero. Twakubwira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kotsa igitutu nyine MONUSCO ngo yemeze ko ingabo za RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda nyine kiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe ubutumwa bwa Loni bwavuga ko nta bimenyetso mu gihe nyine ubu butumwa bwa Loni buvuga ko nta bimenyetso bifatika bufite byerekana ko izi ngabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ubwa mbere cyangwa se ubwa kabiri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda kuba rushyigikira ndetse rugafasha umutwe wa M23. Gusa u Rwanda rwagiye rubihakana inshuro nyinshi. Ndagushimiye, komeza ubane natwe mu biganiro n'amakuru.